Kardom Kat News Channel kelang arat lapen Karbi Anglong kicing hon arat do anapan Kat News Channel bitunga hin pen suri Christmas kemia kardom pajur iglo. Enjoy Merry Christmas. Enjoy Merry Christmas. Enjoy Merry Christmas. Merry Christmas. Karbi Anglong along Atal Bihari Vajpayee ka chairni Katalon. Pharo ke thamra phoke brai siang deng Guru Gobind Singh amahang ke chekarni Katalon. Christmas Katalon pen Karbi Anglong monsam ketho. Kardom Delhi Karbi Prime Time News along pen Durmi BP non arjik tha bertang ton pen Bharatiya Janata Party BJP Karbi Anglong asong penta matijong inkora pho arni India Prime Minister Barim Atal Bihari Vajpayee pirthe khachi arni talondun BJP Angkur kapachesta ka bangphu Atal Bihari Vajpayee matijong inkora pho arni henlo pirthe kahachi arni matijong inkora pho arnian alangli arta troksir kebrak ke thomlo India Prime Minister Barim Vajpayee amhang ke thek arni ke keme kachari arni mate good government day pusi sarkar pipen ke hok lapen nang katalon pangchenglo Prime Minister alama kama potha kachathan jephan difu BJP asai hemalok isi mai pado mailok BJP a mai purton teron chunbang mate em Amar Singh tisopen chenglok penaan ke thekeding abang phubang phiatum chetong dun Difu Sikh Committee atum pen chapatir piponsi pharo ke thomra phokebra isiang deng matijong ni phai inkora ke thom pen inkora pho arni ani chama pharman Sikh anim Guru Gobind Singh amhang ke thek arni talondun Difu Gurudwara along Alir Alon pen Guru Gobind Singh amhang ke thek arni katalon ponalong Karbi Anglong SPGV Shiva Prasad Chitongdun lapen labang somai long Karbi Anglong angtan pen bangki thoma kuratum nang Chitongdun do Guwahati pen Tirlachon Singh Mahendra Singh Charpar Muk pen Proban Singh atung wangsi Kardom Kardesai deng pon Singh Samjin pen pachun ponlo Karbi Anglong along tamatijong inkora pho arni Kristo aphan ke kroyarat pen Jisu pirthe khachi arni aronga je talondun Jisu mahang ke thek arni along pachiton pen Kardom hemkang therlong arnam Kardom padosi Christmas katalon ajamek pado dipurong supialong kidopinang an Kardom hemalong Bible porhi pen kachetong arat phan arnamalam than pon difu Catholic Church difu Baptist Church difu Presbyterian Church United Christian Church West Rengma Baptist Church Believers Church Loro Blangso pen chenglong rongkimi rongjangphong haihui adim Christmas arong along pen talondun non malom so porphan dihina pharman birta mointon ponik sinang Aprangsi nili kating honai nilip arat lapen Karbi Anglong arat kidoan aphanda nili ning aklong pen Christmas akardom pajir iglo Kardom kedamtang aningkan kemesen pen kadu kowe ke jok kelong asom hosi pining labangso a Christmas pen ajok kadu kowe Karbi Anglong kedoan arat tumta ning arong ning kang sam lapen arna malong ahir jume long popusi nili ning thelo Kardom Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature Orledas facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial and bleach.
Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Atur Kimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. Holy Child Academy, Lurulangso, Difu, Karbi Anglong. New admission starts from 15th of December 2017 for the class of playgroup to class 5. The new classes will start from 8th of January 2018. The academy provides many facilities such as computer education, secure environment, music and dance class, art and painting class, playroom, audio-visual room, school tuition, daycare, school tiffin, smart class, child development center, etc. Parents and guardians are requested to collect the admission form from the principal office at office hours. For more details, please contact at 9854-143-772 or you can also contact at 03-671-27900. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে। জুতি লগা। আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে? ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল, স্বাস্থ্যসন্মত, বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত। Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong Akenang Sorahormu Ason Selam Pontanglo Lasinang Tum Arniwang Kenang Sot Kechu Ason La Pentesiri Alang Hithi Kulat Along Longpon Ikji Kang Sirtang Kijun Alang Tharwe Alang Theso Alang Kechu Ajam Tu Tharmit Aduk Thelua Kreng Chitronola Ukthor pen Chenglok Ongdung Hemalong Akenang Sorahormu Longpon Ikji Dihina Mopi Putat Birta along Wangtulo. Karbi Anglong Autonomous Council along Non-Hejong Deputy Chairman Keki Abangpu, Ritesh Inghi Apan Matijong Inkorapo Arni, Haurakhan along Archosi, Ingtum Arni Pon Pusilada News along Birta Nang Pali. Haroghat BJP Mondola Saihem along Kipado Karcho Mai along Mir Epeng Lapen, Poho Pensi Deputy Chairman Ritesh Inghiapan Songotum Archo. Karcho Mai along EM Konsing Rong Pipen Chenglok Pena Anke Dingatum Chitong Dun Rinti. Ladak Chethan Me, Nomadi Constituency MEC Ritesh Inghenlo, Deputy Chairman Kiki Sarangbong Arta Kave Nailo, Alangli Arta Ninkan Thomkebra Trok and Wetlang. এতিয়া মোৰ বালক কালৰ মনত আজি কিয় কৰি গৈছে যে মানে ভাল লাগিছে অন্তৰৰ কথা যিমান আছে সব কয়ে পেলাম বুলি ভাবিছো কিন্তু ইয়াৰ পৰা অপৰেংটো আমি নমাটি সমষ্টি পৰে কিন্তু ইয়াত বৃহস্পতিবাৰ বজাৰ দিনত হলে মোৰ মনত বহুত পৰে তেতিয়া মোৰ দেউতাৰ লগত 50 টকাৰ পইচা বৃহস্পতিবাৰ বজাৰ হলে মোক যাব দিব লাগিব বুলি কৈছো কিন্তু ইয়াত একো নহয় কিন্তু ইয়াত মানে এই বুঢ়ো আৰু বুঢ়ী হালধীয়া হৈ যায় যে মা দেউতাটো বনাব নাজানে কিন্তু সদায় মানে সোমবাৰ মঙলবাৰ বুধবাৰ পালে Haurakha Rongsupi along Tamatijong Inkorapo Arni, India Prime Minister Barim Atul Bihari Vajpayee Abhangketek Arni, Talon Dunpusi, Haurakhat Pen Elituma Pherangke Karni Salong Birtanang Pali. Troksir Kebra Kithom Angdeng India Prime Minister Barim Atal Bihari Vajpayee Abhangketek Arni along Pachaton Pen, Klim Sumarphan Kegahim Pang Thansi Sayangdeng Pang Chengpon. Prime Minister Barim Vajpayee Abhangketek Katalon Arni along Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Inghi, EM Konsing Rong Pilapen Arya Sanghoatum Chitong Dun. Pini Karbi Primetime News abang galapon sa Kangton Pon Inglo, lang ibom News Channel, Domi Thakmek, Kurang 2.